Nĩ mũrũrũngano wa magana ma mũingĩ kuma mwena wa Airstrip kaunti-inĩ ya Busia matongoretio nĩ atumia, aritũ na angĩ marĩ na ciana. Marauga meyandĩkithirie kũheo neti cia kwĩgitĩra rwagĩ rũrĩa rũrehaga malaria mũthĩ wa Jumamothi ya kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa gavana wa hospital Jamong arugũririe tabarĩra ya kũheana neti matũũra-inĩ marĩ na maabitha a ũgima wa mwĩrĩ. Nimekaa hapa mpaka hata nahurumisha, nimechoka, hawana hata uzuni kwa mama wajawazito kama sisi. Tumekaa hapa kuanzia juzi. Tumekaa tunahurumisha, jamani Jamong ako wapi? Atuone wa mama wajawazito jinsi tunavyohangaika. Hawajui kwamba hiyo neti ni muhimu sana kwa mama wajawazito kama sisi na watoto wadogo wale ambao wako nyumbani. Kametuweka hapa, hii ni siku ya 3, tunakuja tunarudi. Wamama, wazee, watoto, tunakuwa na hali ambayo hatujui ni nini inafanyika. Hatupati ujumbe kutoka kwa mwenye kusimamia station, hatupati ujumbe kutoka mahali neti zinatoka, tuko giza. Marauga makĩyandĩkithia maheanaga ibandĩ ciao na nginyagia rĩu matirĩ maracokerio, ũndũ ũrĩa ũramaimithia mĩeke ya mawĩra ma ciĩbarũa iria aingĩ ao makoragwo mehokete. Tangu waanze hii distribution ya hizi nets, sisi hatujawahi kunufaika katika hii mradi, na tena siku ya kwanza walikuwa watu wachache na kukakuwa na mapendeleo. Siku ya pili, ya tatu wamekuchukua vipande ambayo ni kinyume cha sheria, vipande kukaa huko, na sisi hatujapokea nets. Alafu tuna hofu kwamba tukiomba turudishie vipande na hatujapokea nets, na ndani ya sajili ya vitabu inasemekana wamecross majina yetu. Sasa jana tumekuwa hapa, tumeambiwa neti nakuja saa 9. Tumengoja neti, tumeambiwa tuende wakasanya vitambulisho zetu, wakatuambia leo asubuhi tutakuwa tunapatiwa neti. Tumefika tunaambiwa neti hakuna na vitambulisho zetu pia bado wako nazo. Sasa tunashindwa ID zetu zimeenda kufanya biashara gani? Tunachotaka ni Jamong, mgavana wa Busia na mdogo wake atusaidie hii mambo, kwa sababu tuko kwa giza kama wamama, tunateseka kama wamama. Matarĩirio ũrĩa mararoka thukuru-inĩ wa mũthingi wa Airstrip marĩ na mwĩhoko wa kũheo neti icio, no gũgatuka matarĩ nacio na kũhũndũkana mũciĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.